بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا channel ما أنتم ما بس حاني عشر آت مهم أو قيمة بدن أن كحسابتن horrible conversation والشيكيسي horrible conversation والشيكيسي أو وابسي اوكي هدي معناها هدي channel فضلا وسيبت سبسكرايب لايك كومنت كسبي ان حد جعلاتنا معناها كومنت آتي فربريا ان كسديب اشارك channel اشارها قصودا ان شاء الله تعالى هدي اشارك ان قد قلنا and how are you them are you a civilized or nomadic person? Are you a civilized or nomadic person? ادي اتي قف معناها رير مقالة اما رير بادي يا اتي قف رير بادي اما رير مقالة يا اتي. Don't ask me a question يعني لما قف يا شيكي سدون انت A B Y and متك كور ما يدهي are you civilized or nomadic person at قف رير مقالة ام رير بادي يا اتي قفك B ما يدهي don't ask me a question سؤال دم باين ويديتو that someone else prepared for you سؤال of قف كلام أنا كنت دياري أما كنت شيء أما إن ويديتو because of I know you very well أتي كن كسان وي أتي that you know nothing about English language تاسو إنما أنا لغة إنجليز والبانك أنك كسان والبانك تقارن يا أكسية معنا so هدوي put your bow-legged legs لغة أنا دلف لياشي sar crab on the ground dhulka crab lugaha oo dalablayaasha lugooga oo dalablayaalka dhulka qabo otherwise hadii kale you will collect your dirty clothes dharka oo wasaga may qaadadaase into plastic bag oo macna khafiif iyo qaadadaase mis lugoona oo dalablayaasha dhulka crab my friend sahib I have a code and اختيار له I have a code and اختيار له that so I can ask you whatever I want why أنا رأينك فيديو اختيارا له and today مانتنا I want to horrify ما رأينا الكواب سرو براو كستي I want to horrify إن الكواب سرو يا روي and ask many different questions ما نبغي إنك فيديو سؤال أو farabaran oo kala duwan ama kala noocno ayaan so hadii you must answer all my questions hadii may waajibkiinka ina su'aale dhammaan ina jawaabto properly si oo macnaha sax si beela ina su'aalayaashay jawaabto yaadawe otherwise hadii kale far away in front of my face ama wajigay ka dheerow and clear me of ama an lamidaan macna islamaadno lamidaan kala bano si toos don't hesitate to ask me ama hanka dayto don't hesitate to ask me ama hanka dayto ina macna su'aal weydito ina wal weydito ama hanka dayto I am ready to answer all your questions and made بديارن إنا كجواب سؤالها أما سؤالياشة دمان إنا كجواب ديارن even you can ask me difficult questions هذا ما يودي كرت سؤال أو and أذك يودي كرت if you have هذا بأذ height هذا بأذ سؤال أذك height يودي كرت ده هذا السؤال أذك height يودي كرت I want Mayrawe to ask you in a video easy questions su'al of fudat in a video le robis since madama ade you are trembling madama ade gergeroito because of fear after the madama ade gergeroito and Mayrawe in a su'al of fudat in a video easy for that in a video rawe so hadway
try to answer them all ma iska fiiriyaasa ina kulli ku jawaabto marka hadii usur macna ma ku jawaabay release faki ama sidai release faki ama sidai and say what is in your mouth wana deh way afka baka jira deh I am ready and diara I am ready and diara and happy mayna ku faraxsan to answer any question comes from you ina macna ku jawaabo su'aal kasta oo higa ahaadi ama su'aal walba oo higa kasubati ina aan ku jawaabo diyaaran okay marka sadhay mayday okay haye what will you be when you grow up what will you be when you grow up marka aad wiinato may rabt ina nagito marka aad wiinato may rabt ina nagito ama may nagito rabte marka aad wiinato may nagito rabte marka soo ma jawaabe I shall be a soldier I shall be a soldier ana may ba nagito rabe askara ya nagide I shall be a soldier askara nagide I shall be a soldier askara nagide why did you choose to be a soldier why did you choose to be a soldier may indoriti ina askar nagito may indoriti ina askar nagito may indoriti why did you choose to be a soldier askar ina nagito may indoriti marka saaxiib shamay ugu jawaabe because sababta I want to defend mara ina macnaha difaaco my country wadankay from the enemy although ina ka difaaco ya rawen and how about you adina macnaha may naga tarabte and how about you adina may naga tarabte kasali because sababta I want to marawe to defend ina difaaco my country wadankay from the enemy although ina ka difaaco ya rawe and how about you adin in kwaran may naga tarabte marka sason may kday wiilshe I shall be a doctor I shall be a doctor ana may nagade doctor I shall be a doctor ana doctora nagade why did you choose to be as a doctor why did you choose to be a doctor may ana indoriti ama may indoriti ina doctor nagito may indoriti doctor ina nagito may indoriti because of the I want to marawe to care ina daawiyo sick people dadka oo jiray in my country dadka wadankay ka jiray ina daawiyo ya rawe because of the I want to marawe to care ina daawiyo sick people dadka xanuunsan ama jirayaan in my country wadankay dadka jirayaan ina macna daawiyo ya baahin so maanta wada sheekaysigan iga soo koobaya hadii aad macna channelka ku cusubta fadlan subscribe and like comment kasibi hadii macna casharkan macna jeclaatay and comment kasibi and si sheegay sidii macna dadka kale macna casharka aad jecelyaan and sidii in subiran channelka and wa cashar aad xiiso badan way and fadlan sheegay and dadka kale macna si gaarsi and ashara oo channelka soo siriyo ngaaran sidii wana ku faa'iideysan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh